okay mama tara candidate mo ra office ra Governor Orior ngi al time in speaker Allen Team Marbo malungil ka singi rang malungil arma mo so emre John Roman Ngap singi. ko uspe etial te alle o mutun magtiaw de swem mo adro Orior rogoy mo I see. al sa mo moringa tigelo mes rogoy bol blagatak lo asing magara lo litra adro Governor Orior I see. kung das siya mo tigal git di wera peska olgiung leng so kal ditil gibel gura mo odor dia candidate may matangal ka nga kadire kan la legislator Orior emla delegator Orior yang ara matal membeto ka experience na kalau menteri tiga rogul adro Orior ba bla candidate ra blue Orior hindi so kalau ay sen mergid rogul waseng kal candidate marbo ralger el bui ng net sibra ayudra ka blue Orior tal government Orior mangaya statement ni dilili wase nga katanir tigal candidates di beside saying ngariya time sirak delegate ra blue Orior Nanya klote al mora. Ang gagawin adra blur belaw lo sigra opportunity mo siga wil tungyaw la matliata al mora ang gagawin adra belaw. Mamlanian beto kul buig lu sikro lele tialte alla mortire alena mat betul. I see. Amlo sub ilwin ra ate al mora Thailand. Tumna Thailand tribal time lania wil training gidi ang gagawin adra blur belaw. Ya uri se tirgel wam klungela alen na matangel wase tumler bela matpiya adolgering waseng Micronesian Youth Service Network tangalingan ngal gara wam nartiang marangal gara bek patangela balura Micronesia engya wal lingilo atangak mo vice president tercera mauri se merula tol ngar elel ikita matangalil wase el al timing speaker ra metro ay ke bebi ratoil gu umaral waseng ngire del gu adia kam deng sera bebi ra adan dingire del smao del gire la candidate leng agum das waseng gadia del tanet tigel bebi ra adan gam lam gro mo sukum mendiak alwi de kedem le e mateni ra gale warra kal ngam speaker ra metro Orior maringa time lu Orior amlo ram betol tar busul to ko silis fra pandemic betokar mle relocated al adro Orior betoka kumdas wigi al adro Orior am tingel wasik ngani igel mo tel busul ka metro Orior ya ul maka metro Orior ngaringin bel muter ela Mr. Marbo am the speaker so I'm proud to say ang ngaringa imakara kala dire kerel tane Koyas. hindi malungin ano kung mo sa ML aspire luran mo ka benor am Orior. Having said that, Marbo number 4 ra balot. Di werak sa olgyung leng kung ay simula rogul adro Oriol wasing ariya mle misprinted. Balot ra blue Oriol alu rose ngim kom bebir kumi olap. Mle awana number ra balot. Ma Mr. Marbo na number 3, ya atachim na number 4. I see. Hindi sel malamal tel balot Mr. Marbo number 4 right here. Number 4. Mang dia kadobes. Sa moy taigel mle mistake ito tirak ramal mal. Malungil ko singi rang malungil ano kon mos emel ko spe tial TV mami. Kada mga do mo adro rogo mar adro bela us bino rings. Itiang ama live ra YouTube, ma Facebook kum subira rogo il selim ngarabek patingila area. Oreng serkon mo do so. All game is yours. I say, Ma'am Sulang ule raido. Malukang introduction mal take us pakal mora igigidin le ngir makala ko omu tegid build tet taner alan mral megid tet albangan wala ato ko omu le wala idong mal olingit masibelo ko to sit Ata, bolo este. Kung ka lam si ilong maraming to ko umrak mo rumah kaya malyo sa rukot to ko dito team dito to rakit do balik sa ilong to ra talk show gitu. Hindi makunito rogo adro meser kama madadak rogo. Nah, di bawah tel ekregel dengan ni do sit lang tambangan kailangan pa omun mo lang sa maklakal mo lang sila ko rumah kan ko tangal ba bakit may game na ba dong
kawya milyo siya kawya matingin aplan na kawa in place mamadi mormut trengil kitela urior ablulat hindi kawya matingin makmal di meru matel TMC pamangkin ni rubak tel crew tel familia TMC otro claro gul ad tiam no sobre loreng setiang adre bela rogui toguni senker orior tira al bangal kamam kandidat rogui tira kalau togo kamam rogul kandidat ma familia kamam mablumam ya kamam ngin ngaran mula das tama das talar ngi de la batige reng mol nom skama maklisi elareng ngi de la klimo de la blumam ngi do sai ga logun am kanak kelang game Yesus Kristus amen sulang tiang kardire ke pora idung mal lamo kodong meraring tokoy mogida patangat belu edawle nganya tingir andre bela Cristiano mo dol gede dol ta seguidra rogoy mong dira saudo swed no mara ba sis pangat tokoy sector basel outcome kadong merak mo siya plan Oise. ngadi move forward ro ba seguir mo trokokle umerak mo ruba kaya tigar mo rigid rogoy mo warrail orut rigid mo get swan tirege ruba ka nga orior mo kadire kalmadi ko kum tirigi de buguta sa susigi del may budul ngiray galaw ma ngaram katig bul keldew tigar bul kalbek kadeng da bul orior direk kalmora kelbek aldebe ala ngigalit sa ara ay kadeng da orang ngaram tal dan mention mo tara ngaram tal mitari kalmal tugobet sa mul marong ngaram tal Direkal mo na bilog, miray, karangap, karamayong, maybrel, ipang sindeng, di ba alam niya kayo din na ikal, dengan drablo orior. Direkal mal tugubet sil susrigid mo na tangakle, honorable Kabenor Rigid, Kabenor Franco Gibbons, administration ringi, rogul employee na state government. Direkal mal mo na tangakal vice speaker Rigid. Legislator at large and Pedro Arongul adala olbira ang three matal olbir orior ini kan mara floor leader olbir gida legislator at large Jason Nolan jadi kan ma tugo betsil susigida mara delegate gida orior delegate mangul alul alung ngap singil morkaw ma kalik sagara house ma tidak kelop tergida Senate President Paules Brigado tidak kan tako kada militer tira orior kada mal siya tugubet sil susigidin mortire wala idong His Excellency President Surang Luip Senior Vice President Udu cabinet tugubet sil susigida malmora at orior rogoy maklo mikikarig todo mo ulo krak campaign daw lang asaw wala idong na tel namdong Gibet tam guktom tergi ngara olbig na. Oise. So dal asura rogul voters marad orior wase candidate setam Alan Marbo el militi mo legislator mo speaker ang kagida lo sisun mi. Lo ngaling silver de la rungo ma do sweat sels kum kada mula to ka single adin malmlo te ka time mo ra balot ising ya kleda kongil mo gidin mo ba ongew obra tokoy klangara ada ngara arwel iman kada ol gargi kada ulat tokol ja so mo mokring ya aden security Oise. balu mo rolin mo ura rangun silbo do mereka agir rogul teme da kada merak mo kada mel nongin mo se kurba bes be lom tera isegi da agora maswa de por aí dungo do sil matug betel lo muler gid ma menga saud mar ad order rogui egi da mo sel gora mat etial story rigid tel gora talk show rigid Oise. tel campaign nga raro to mga beno mong waisia number gida number 4 nga tatira team ko siya mormut kabay ko na mention sa time ra sender gid mo ra Thailand gida gel baby ra swadlo ice morgaw ma late le senator el director Adalbert Aleduy remember ngira
Maise. Kawak mo do nga uliger niya kasi mo mling sa deliget orior utol big. Oo. Agin ko nga kamat mutula enda pa mo trip pa. Nagigida gel bebi na tokol kamil dubuguda. Kung maklar gide wala batte alin mergid no sabe el mo la gagid. Tokora o masyol buwan. Tokol block sis beringi so reminder set time dimna kalbiot semni after tsunami. Maise. Baka mamagi mo Thailand hindi naganganya kora umangayong rabelu. Oye. Oo, hindi ko kora barida gel maklol cement na kula ba wadi barida rabelu. Sila kan friends sa metubet sa kan friends sila kadamlo ka nga sige time hindi kasi pwede ko reflect rabelu. Hands on. Oo. Mamaniak mo kadamlo nga tangat may gel blessing sa nga siya belwade. Kita almang na bebila to ka be bebila belu ako kumal limisa ang lira mal tubet. Mal aroy dirgide may get tol kita almang rabet kalsil sa would appreciate mo kadamlo nga tangat ng other bela nga niya suka nga gid nga niya treated. Kaya wala itu nga so kalme daksal mo kamang tan mo adu nga kumarak mong angan niya igil ko sa stalger maungil gel dire adra blua uliger si Emil Podo ka adu ka tergibel ko ra makatid ma adra blua mo dingik mo da nam karang over the years agil blad kat mo kulwa gel lam dum to ra olbid orior credit tamar adro goy kam na adro olbid Maise. ya kasi pala di imol adro to byaw to swel emol to koy gila compromise gila collaborate gila adu ulbek la matang mas nga kaya may introduce nga la hindi ala kalkangin nga arup tayo sa olbid ala ka sign niya ka penor Hindi introduced. hindi introduce to oo mula liya albek ade ka do appreciate no sa pedro ko mga taklet talo olbid way gel lamdong Kaya tara la history orior amo da si bringing lord nga lang na kay say marugot to koy. Nang do marak mo sila kung teme do orior chibra television. Nya ko amal promising Maise. Rogul to. tourism amral may tiya nga. Kato ko ra mahal yung ila arungudok matya. Maral maungil. Dilu ba siya dong obis ra ding dilu nya start road nga lang. Kasi ada director malo maral wa siya lodong obis nga sel mal ko tamta resultan. Ikit tiyan nga tanga to ok tiyan ya adu udele ya government tergida ya kasto pa service ringi ya adu go adri go orior. Emel mol ya do sig aldo ulel bet adwa siya makarag emel mol ma. Ay ke service sa government tilmurar at. Madalang ok club orior amel ma sabel go ka sig kolel ko sob klimo ya kasal mal lo para imol adu nyak ki asab orior. Gigita ko ra so dal ko ra ora malmet pula table mar adalo rings pa mo ra leader gid mer niya ko ra kere sibe ka lupo to ko ra share tang amedu may gel ko ra Maise. paise Di ako makumdas na sel. So al dinga regel immediate kansur or al time. paise Hindi ka didiul other or magdamangil wa say kaya. Ulgum mo other or ulgum mo governor. Magara improve ra financial problem. paise Pulway selling the last 4 years. Yak matagal ka government to or no point no soal mo sigap to ludo. paise Ulgum kung uongyo. Kung makarang pursura sige dil ideal was yung makarak mas big up to ludo. Ulgum to ludo dil mo sibira government to or mo. malunggit Prosper. yes malunggit el at time ay dung hindi mo ta click tang baby that time kada ngara dolding oblilit mo ko reget tetelela revenue mera state kita malungin mengik mo rogul si subalilaw do di tuirala nga masoy sa bawdong do da kasabel obis ka ba no dingilo sikolelo si o Kaya government trala. oo da kasi la ka ba no kolekta tax malafi malangal dia kalutuirala gigid rogul 28 ula sorcerer do del metmura state 15 years old may lang mal dili ko sisiw Hindi ka change. oo guktim no rin sekta mo dong si aral tagi dele jellyfish lake engid man lo lagi lang ilas tourism
So, masedim na ngil, pick up ring. Tagi lo susula, ma-feeling di ngarba, but because hindi ka tourism. Hindi ka sa Hindi ka ugaw. Oo. Kadong barat mong nrangot el source el mesoy, ba? Kada sob aklit talaga government tergit. Adi gira del mara kagir 28 tek mo kada makarang, kada amend del makarang. Al sugo mong tokor list. Al sugo mong barat so del sob talaga government tergit. Pero ito ang nakatakle. Ang gira del nga sa aralalis. Gira del nga sa aralamlay. Gira del nga sa business license. Sige da, the only way maral sumda ka swadal chuburet tal government tergid malubeng stop operation. Ay gaya reality tel system na nga alsin. Hindi ka daw marak mong diya kalungitam durulay lang. Hindi ka daw marak mas kumablo maramo mga bul mga albang albul. Hindi ka gina la government tel musik krolil also baringi mo mga bul adalom etit. Masip to ko lalo na siya para sis better to koy. Sabi mo ko doon niya. Pabis na kami noon may matmak si tiya makalat address ng issue. Nga niya ude ng harapang ka. Hindi ka swal di mo open na giwarek mo oy. Moto ba tayo ka? Motor tayo ka dos pa ka rin lang nga clue mangyas. Ada bang ba ulit niya nga igal book savings sige dali ka asset gid. Hindi kasi global against walon if ever ka mo which you say. May gigid amli options na create a financial working group. Na nga omter bill, omter obis ra ka ba non mo okle omis ra sa tetelela. Kasi sa balila udo matokor operation. Emno lo takle po ay nung mo alo na tala option. Kumadiyak mo tamal ay gim lokor operatic sinik mo kadmol mil sitel belu kol government o mal singi may gamol and apple adra bulu mo mangka. May lang ato tingin. Maka mamamal lo ka chide kumundiya kal. So long siya ngwalon. And apple mo lang sa aralali, so mo lang sa aralang tas hindi ka lungit time, hindi ka make sense. Same yon option daw manak mong klisi ala government tigila sa bael gut mo klisel dia ka bolorut ipangila imol arit ka action orion. Yang amlo consultation daw banggela former Minister of Finance Mr. Elbo Ulsabang niya din kami ka ADB. So gimne consult lo banggela ADB tel working group lo mesek mo nga options if you do talo. Kila man nga state tamla nga 1 million black grant. Same diri kami nga options sa SBL instead ra mo CIP Payment. and payment na loan. So mong hindi ka ba tawal mo tap pa nila ipangilang hindi other order. Alam mong additional mo ra. Dili kami part to sell long itil national resolution mo kasi palibel skill advance. Ilang $, tel state black grant tel give time. Kaya naman ni please elaborate kung sa legal book source gid mi sois pa $, mi ko gid take care operation. Masyo agad service gid nga ni. Sige damle option sa loan. Hindi gid man mo gid mo kangira kol ka ba kolol bill. Walo ko ram lo ka sa bel. Alas tel meeting alas tagal meeting sa kamam la ko leadership meeting nga duling itra. Working group malutin mo amis ng ball sang Dukto lo bang kala sa administration na sing makarang ato sobat tel. Government dia kali bodong kal savings lagi dengan lagi war mel di mul. Lok kumadi sige na katamal man maabu. At talong kumes singi wala idung si BL kan mga sugid. Hindi salmal adra inga nami bakor adra siyo pa. Hindi sell basic to make masing supply and demand. Ngaral amal gid di long red adra belaw maadang action order so nga demand red at time. Tokor housing. Nga itong manak mong sa bener mo may cycle book magikaril available ba sure gid nga order. Umer malum ang available public land din material. Work build housing. Sell housing sa ben mo take care ng list na return mo na private. Ngayon na source raw lo. Ya state tarulit project tingi diwa sila nga nanding. Di state tarulit project ya alam lang ang mga state. Dingit peringi. Dingit peringi. Mangkamo take care sa los regidra list revenue. At the same time take care adang akla mga displays.
Tadi akan display sa osig na ng oklo. Tapos kung kira la Better generation. Oo. Gukray lyak ra ng akli de kaya kita opportunity ba kita lokal as idol gutmok le. I see. Oo. At ako ra aquaculture. Match idol nga tiang o ay sa buluk mo. Tekto aquaculture ra kalp esil daso. Lek metsi bra yu de Saudari. kada masawa ngim kada netra lobal mer al sel ablur orior. Then legislator kamatalaing ngal minister elang Gustav Aitaro, Minister Aitaro. Kamlara tel ministry ngid elang. State. Oo. Kamlara nga sus eloda selmera state. Elmer kadem not mag butmok laigal wagiwar maetide laigal lemat yadol ginel aquaculture program. Nga daw meral wasem nes edel bipelin sa karigere mo activity la yudra ikalbek kalhang. Siya program nga state tangutte gali ng adimandra kalak lo. Food security. Yes, food security plus demand tel galla dia kachto. Itiel gora patent tergid masya bela Pristine Paradise. That's a high value meat, fish meat sa edro tabading. Ang top na tara ako to pristine environment tra. Hindi ka polluted. Hindi ka polluted. Kita klokor kay gid. Ikaw na igel local commodity gid. Sabi lang ngidil buy buk da kasalmal ngarba baskulel dax empty rawro na government dax empty rawrel ay kasi adlo sa play nya ngara badingir. Ang sabi lang moro lang ni. Pati ang amal mo sabi in return ng health para revenue ra state. Health para imolbuy ra blue orior. Health para aldabe erahang alub aldabe malub ta ada sorry bukat tagi din. Health para private sector. Oo. May kaya amal butol teal. Lame padulgi daling klubo kala balwa. Ako manak mo ko state tam sisi isabel. Lotoy de mutmak. Ako ta ka no ay kaya pepi na tokol mo do. Yakang malungila. Ako sa me Mr. Marbo Mac. Let's move on. El atara umdaswen immediate el cancer and other orior sanitation of blue. Ngari igel me program ra blue orior bekelhang ngari igel designated area sing pung netri ar ngarang create program recycle it ngari amra right across the street tel lobbies. El mula mo di kal sabela government orior chat sa abot tiagid services. Sila ko tumuro ringing wal blil kagre dalong ok. Hindi kita umodengel was 70% travelur bela kir orior. I see. Mang ngara o singe milgiril segil maintain ra cleanliness ra blur orior. Marak mo til priority. Priority gid gut makli. Ay guys irrigation station ay kita ko lumdas ito. Sige tam mga amlal komi nga started tagi sa irrigation station magi no malakomi ako tiyawi ko malakomi mamlay mula mokter lumdas sok masayga nga bo start lomi ang redeemable ang anya value nga ul may latam ara mal misesel gukti malala ya ba mo tabebi labi ko sa nya redeemable value ni kaya sa irrigation station amni giren mo promote sa gid idea di reality niya ang bang na mo bla ya maleptura bluam lang mas Abilis omri. May kang kadong barak mo bang ang gina del mutul mo ngwa program mi o mesenik mo siya nga dapat maklin mo ngin ngarangas nga sel esa ka menor portal urio kadong maral wasing gina del gut maklia healthy environment tra adra blue orior dia kasi pedal call ourselves sa the Pristine Paradise di aka model ka tourist nga alba am sel over alba clean ya dulu lama ni kita blue in question aka abado rio the mall gi sa kan ni rio blue ay nga di kan ni part sel yo nga ramong yung tutmok la blue kada gidi ba blue yung tutmok nganya temila andra rio na government telmeng help Gorga ima margi mo tigar mo mari. Oo. Mga help para demand ra
state government hindi rin kalmal cloud child belum. Ay doon nga kutya gid lang mal remote mo kam na sa mo kumating di sila lang sila blur orior. Makro lu lagi ada ukora matmok lagi lu eh. Yam lam tignik mo sila blur orior ng 3,646 may nga household. 3646. Bon. 12,224 al sel orior. Dia kora makasal obli, dia kora makasal ada, lot ka niya ka permit orior. Gida nga blul beto kan ada ngi komi expected mo beto. Kadang-kadang masim na mo nga open na tel club la komi. Sabi mo partner lo manggel sel program na sangara get sabi la koro state trigid kita malung ila program gidra recycling center ma redeemable ay nga sabi turn why sel no alin tagi da class program tiga gid gel Mr. Fuchi amal dangat tingila tiga gid mas marura bayo diesel ay nga sabi kada bayo osik ko sa gal komi gid ba turn mo Tigi ko kaniya nga suwis gid. Revenue. At the same time, clean up mo. Ay gid programa po dolmol mo malisi. May bit ya gid di don takkan nilo kami ste para gid open. Kasi bedel expand sa gid. Maat do siya ang barara raul. Ya gid absence. XL ngulmeng. Amo cardboard pack sel ngulmeng. Manganya value ringing. Ako manak ringin. Maomes cycle. Komin nga problem lagi isang mo sete lang maksave niya ulmora program na state tamaran. Kaya revenue meron. Clean na balo. Kaya lulangal leng goyas. Why again lang program. Di mo klo asis aklel marablo o ay sir balo emerald outreach partner lo better Hamlet Lictors. Matigal youth rep mo at sila hangalo ay si marbalo mo o madali mo madingan program mo sa marial practice set 3 Atara kung dasuring direct immediate problem rablu oriora. Shell number mo gorngil waseta na mo 12,000 la kero orior. Bulgulo kasi ngarngal angara 10% 13 migrela. Young generation lo spera. Kaitan sama. Ngaraw de swem kirela ayudro orior. Akmul waiseleng akplol ngaria youth rep programa maradrat ngorora. Amal blakanul youth representative. Diesel gu mesra program ringi akplol follow up ringi. Diesel ngaria youth festival ngaria school week ngaria Koro state event designated days of the year. Ato ngudur na rangal ke uspertir tial holtar ka awa laka program sibegal nguangal ke ngun mora for example akun mora swimming class akun mora little league program akun mora masubang loy akun mor ger kadik segura dimle osek ngara osek migiri la yudur bela as a young comme leader la yudur on gerel ad elang what are you trying to do? Siya ulo mo sel hire gid. Maisi. Oo. Tamlong sel hay nga ka mamarwayo talbas classmate wayo ang upmle sesermut ta tokorawat ngorong mau piru tak pekira idi makrumut ta tokora idi de brula activity waigal molgor tigel gukal ka yudet yang sira bodo sisma Koro state de sak mutiel resource gitel dongul ngani asep edel tigibel gukmul lift the silver rather get active yudet nga atselang at mga niya resources sa health program gilungi til al program ya gul meses ko ay do kasi wait a minute yang amal kada malangat tangat tra ka naman tirgid nga niya division ng youth division al take care gigid youth activity magamaling niya sila po nga activity gid na dimla katsto kada umarak mong temira youth mederas September algún momento ka government tagim na lola idani ida ngara government order semendori mo fodori
and then we clock out. Mm. Ayuda ngara school mo tudori 3 and then at the top seguida window. El team mo po dori. Oo, sige sel idle time at tin. Seguida nga ngayon yung marak mo diyak seguida teme dalo urior. Aulo ko dul mes sarwa ko mangay, marwa apple, No, I see. kal apple bigit Bigit yang, yang, oo. Marwa chino. Almara sel labol kap se sem kada mal, meron mo ti set time le. Ang hindi ka lokal mi mi di urior ma program do rule o mo seguida time. Nga ngegit program do rule of angela education. Tiya kada mo lo lisak. Hindi nga niti ka nga mo turbatak la to kala subelir. Nga ngegit me ya harbu gra ayuda assign del mo takala nga mora tutoring program. Selbol merek totok trin mo nga trin. Lang walbol. Di kalmo ito. Oo, hindi kalmo ito. Naringigil activities dulu at sila gan hang utilize ay gal albay may gel ko ra center git. Di gel ko identify tira hang ko ra maduol sa baril ko ra mentor e tutor. Kadu ka identify tira nga kal jakal nga sports mga rang ko ra tur batak ka to ra school. Mo ay gigil program ay gaya adulutan mo bro. I see. Mas scouting program. A scouting program tara man build a character program. I see. Whole year round. Again mo lokam na to. Kada ko di instant to di activity di taldo di You stop. Oo, ang marma belaw game di taldo belaw game celebrate the champion stop. No, I see. Kada marak ma user or your ma user belaw ro gina di server activity or round. Di ka dito ka sports. Back pa rin like ito ka kadamlara cultural affair mga ngegel du rule program talo idila as. Kamaringel then am staff rakal Obugo madre abaw habigir am staff mulmul and apple aurior. Me konra o de las. Oo, may gim start to say program merch sagal program ulis akrangal tel niya guk ibelar gid masyuhan gid. Ay gid adrutan mamru. Mo empower girel adan mo sabaril tira kora mo feel sense ownership ra blurir ma activity tit. Exactly. Mung dia kanila activity sel temalya telmalar bugi kada mat mautuk marbug bugi miaman kanya rather than ay gigi program do rural mutul mo putmok la et yagi kami mention ni sel my connection youth service network sel the create the sel duwa sel Palau youth service network nakado marak mo nganya PNOC gil pek sports federations ang nganya gil cook program team nganya youth council jadi kaya guk ngalay hangal leader moral youth nganya youth division na ko state nganya get prevention program ra Ministry of Health jadi kaya di all one target tira sab akla layud may kita kadam lang at tamnan ni sel dulu la program ay dong yung bebe na time yung marala mle director nga kale ulong ong ko tamo asal ngol sel bebe lang di mo funding ramam rayud nganya network ay nganya udo ringi kel kurant may adi na dabang ka dos pe really segil gu kurang sa sel operation git lang ngaringil maliwek just a matter of connecting people bring people to the table I see. order the program Di akong malungil o sige mau the swim girel semak. Let's move on. Ori orang arnya ngara metal, ngara maibrel, ngara tatiro, ngara mayo, marsinenda. Tirige sel kuk tungul mera di ori reki. Tirige krisi el tial government ori. Tra, kribela ori. Obom sum gumil timo ka benor. Kumagara omolisi ay gel aldabe. Tira ama magmal so adal rong sa ay dungol ay sir daw marak mo ngal alel oriol mesi aldabel et tial department trigil ra state and cultural affair tiang asel department trigil milisi ay gel aldabel I see. Kada mo tigang ay item si CF ul mga mal well known do outra pa abelaw yung sa government lool recognize certain ol nga certain may kaya po continue milisi iwagagin o idala as tinaka nga aldabe abalul kanya nga ali may kaya youth program makaduk mo mla nga ala nga kaya nga ramatal nga kaduk mo lang ito mem tuguk kanya nga ala abalul nga ramatal aguk sel wala ba ti de tugut mok kaya aldabe may barel di ka mal active
Aldebera ipang saining. Hindi included tingal program na state. Sige department tirgidra state and cultural affair appropriate department lolda karan ang marak madmo nga. Hindi mo melmol Michael. Atara ako ako das ang government order amle pilot terngil. Luldas wasi frita la rugul oryor. Ba government order. Kama tengil sila ko trombo le tiam le imol government. El alta mangargi global oryor House of Traditional Leaders. Ma budget tir ma government oryor ma budget ri. Ya kumi atik kertit. Es el coto club el gol gumrar ngil to ya relationship ra ikat tablo. To tirak ra club government hindi ka mas ngasitiang madi ka dalirtiang. Gilil magloro. O mingil tur mga pinor. Kumara create a relationship. Even though ungir erang hindi kumakaral mo make sure ba Aruba ka ora proud of tial government ora government ora proud of tial Aruba. Wajib. Dia ka mo. Kamasaw na statement magit. Ya do marak mo ginim giral aramal ngat ngate kadang asel. Time wala history oriora lemring la. Lemring le makadam ni aida rakora esin makora ami sisungil government. Kung kami lemring aida ngal klisi ma separation of power. Hindi, at the end of the day, hindi watulungan ko. Ako manak mundya kasi bengal lamoy tiyak lunget. Elong ko to ato bias ma ramonak kami maklungal May old school. Old school. Amaling na mo lagi lom sa wisdom. Sige dia nga ginadroban nga na do sio abuay. Retirka nga di rubugul oryor, mered oryor. Yang nga li na government. Kada dulu ka uklat ka sekto ko pase. HOTL dia kal siugang al delia ruba. HOTL entity mukatmok raw at melal ula government oryor. Why say? HOTL. Why say? El siugang al oryor ang mukati marugul ko dia kal makal kaw meeting. Why say? Oo. HOTL badil nga alsela watermelon Created the constitution order. oy lagi bilo nga ni adu motong na to ko akmal ko na mo malalusaw da swege na always spring bakal mura walit tet to ko tiga limla ka diloran mem da siya mamamot yang tiang amlo da sil mura belu Why say? yung history makata-click mo rubugul order adi kamlo to sa amlo ko ngik tiang Proposal. oy ya belum lo decide kung HOTL mo part of the constitutional government. Malmat to ko teror gide do saudra belum. Why say? Umrak mo atala club kalitel digit makling seral hotel miktel pandemic. Sa pagkado nga leadership. Almel wasitya kad makarangiya. Close lang ok alsel orior. Etya raktal tu alsel orior ngumadet Belaw Road. Mesin local level ya rubugul order october bulletin. Abenor october executive order all bill october resolution ng sob akla ro to. Di mo alalak lablo. Ya kadam lo sabi pa nga lablo number associate to ko. Mga mamli alalak lablo. Ay gigita positive side na unity. Oo. Naggira del milisi. Nga umanak ng olbila das el motmur al sela asyukang malong adredring das el motmur al sela obisra kabenor malong adredring osisyun mera vice versa hindi omongol ma opportunity men ng okra ado klabo ko toy sel ay itaw das helong ko all the sweat sige nga sa el mo engel imol malungil compromise el swap to kalat el diklu nga lalabalo adro tigirel ano mo kadal mutul mo malisiin. Tara ako to close to ko nga ni aldabe ekadri. Ito lagi ngil was instant happiness. Nga ni tigil adal wal ngara kambil o sangila society. Ya majority tira kiro order. Misel bol temel sel for example ng mo Christmas ito lang aradar tumadarangil family. Tirigil
Ulugum hindi ka sel instant happiness, hindi ka Santa Claus rabdiri. Ulugum magmangil mo ka benor. Kung makara make sure na rogul other kira sel orior, at least hindi ka lang kambil o singela kabelmentro. Al singkyo mala. Yes. Ay doon kamal dulit at to ko malo ko mo nga salo instant sel instant happiness kita amnat makal nga ngi makam sel bakal lira ka kadamot maka obis rigi ma obis olbiro olbiro mot makal long sew. Ito ang ating katengin tokol nga ending instant. While di sel mas silgurismas kita amalas min moldeo na rong ulangal. Ya holy round ng albo la school ang barul ng dia kakalil ng umlo anong song sa olasel ang babiningin ngran at ito ko na youth program madurulingi family may kain ito ko na housing ya kan ito ko na assemble nga blim gidam namin nga kira apply mga kalmeran house to house po lagi sangal nga apply sa adon mo adon malming mo mat ngiling nganya kadambro ngani sel ngedel gira ladrang aklet may nga ulo sa kadamo marul mo so katil adar rogoy adam maadin almon mo trangal almo ngani sigil de ore ngani migi sabak katil siya ngila ngul mo at tagul drong nding ngila ngul ngara basot ngan mendiak ko di look forward mo ako Christmas yak musel instant de ore mga malangat tangatel nganya way gamiu ma angila itel mingidra ade murut tagi program tia bodo ka benor tia youth program rigit tia community in cultural affair ay kita nga alil mo mesa at sila balwat yung but mukli set tema lagi de ore hindi ka masalo si ano di magal nga kabli imol luangal lol de warung udil gila Christmas Kung that's why mal interesting immediate concern na rather kira sila oriol by next Tuesday to ring serkaw mo kiyas trabaho terti. Hindi I wanna take us out ra abdul oriol. El al time magandang wasing nga probably to blow regel kotol maklow foreign investment. El emra abdul oriol. Imo nga maimo nga Arwis kapsa. yes Pulgum mo ka benor. Makara o balance sa system. Le akmul waisel ang mo ikakal di me buigro oryo. Sometimes I'm to retain del mera akngarti al bulwag di level mo kato rura palisya. Aring isel inferiority nga kalwas tira ka level take over ka. Pulgum mo ka benor. Kumakara creator cell equal services el mura rokula. Mang di ako to retain dara will to mergit to the well informed. How are you going to do that? I see Domrang ay kamal tul mal maklot tol mal Di ang klorgit. maklorgit umarak mong mal nga lang kami no silbla bolay sige kay maklol development marablu nakatamal mo mesak mo benefit tiyang klol merablu dia sige dabl all to dal ngarang nguring ablu alberat ngarang nguring atat ngarang nguring at orior ay kita po tangal mer bebulatem le motob de marogul document del mer bebulatem eu ay serbelu meset check temon ang example ra lagi din mo sa katoko nga mal sensitive to ko to kam lamadung mo speaker orior kay to ko oy jakal du at to development mung jakal manat to ko ida umarak mo any development me development Mga di kang tingin na di imol speaker. Mung kadmo balance kung masigita orior ang kanya tingin na orior adre belaw kanya tingin adre belaw kanya sitten el tol selmeng jakal di bakarok kolora di oy ngungil tiyang 4 season 5 star ng nganak plane versus raklangar adre orior di kan adre ngal edel lumanged matigal nga ngal edel mal kalbek kaljol bulul asel madala karigir rangi dara jakal ni dara kangal ngal yang apa tu makli akamodek tra one lom bali engala nga effect tingin mura tigal ko adangal el jakal orior hindi
malakali mga regel sel regel. Ay kita mal mer mo latem sel dong adravelu Tapos Yung yung mga alternatives, mo rin alternatives or Tiri kaya ako sugi rin miski daw lasan da kasi di wan kabe norma di imol lolbi or telal legislator sul motmak yak mo ay mlo yang without the kalsat travel lo spe tel regel. Ay maklot to trele kita ng system. At so maka ngara public land hindi ka di imol ngara mo rep at sila government order at so maka ngara private ang ngara na private malbal doon ay gel hotel sila ngara hindi imol 50 dala well sell cost rin initial cost ra tel motora permitting building and zoning siya pod pering after say el bill renew a business license rin ni 50 dala. So value rin gel 4 season, almora one mom and pop store, $50 business license, ito season in terms of collection na revenue. Or ay kaya ginagawa mo siya sa nga what's in it more other or apa sacrifice ra. Oh, may kang maklot to ko way gel kumulukoy. Require other mix makarokoy. Hindi ka mo amdas at mo nga niya ko raw yun dumut yung late nung milko nung ngarang yan niya mo atok ko lora ng blakatakkan mo adra blu kama ng hindi kasi di may accommodate adro rogoy hindi kita umarak kasi sel mokling wala tok kala mablu order siya to tuting ya po ka ba no sige na mo ngul mo tetelaw renet kaya gid mo klol me ay dung atti din mo kasing kapalmente kita mal di manal ngutial revenue ngin meryo therefore ang ginadre al di open kegital belu kita balance ra system hindi am salangot nga tukmon ja sal di overflow suwer gid ay am na mo gid ko ras pose o mesok mo alit yang am mo kat gid mo no sumber na tatela lokyak gid al adre bela ma adit ya do adim no software abula suwer ay gid na balance ya gutmok la lul mo ngin ma developmental me ngun kumdas yung mara kadik medal mo raw lubong la koraman matat sa igel kumdas yung importante el immediate cancer na other or andi tiagi damo mangwal ko raw lubong el cancer el gudang lira other or government order at this time operate hindi ako spera turno si at snail page obo mola ra akmatangel kami auran hindi sel border bo mola ra permit ringira modo or tial madatian takes a long time. Ulgo mo ka ba no? Kita amla o may silmom ka tumatangi. It can be done in the day. Di because it tira di sa ngira papier engel di bus en katumangi ring inbay. Ulgo mo ka ba no? How efficient is you going to run the government? I see. Ya nga umarak mo niya ka bilang akela dia kal kita ulol nga sel masyura. Dia umarak mo bilang akela mo. Made el mengira selungit temet. Lower at sila government. Mga ka dabo mo do literal mo adra board tigilo tira kasi gid book direction gid. Ya kasi ba may imol technical ba biel sa pero correcting. Maro di imol application ra imol household, imol dolong ok ang business license. Ay nga ang ginedel mo blakan mo kasi makaranga tulong siya ang summarial develop improve adlang upgrade hindi ka ba siya discourage hindi sila malwa rubak hindi talo rin na po rin malo ko na process niya ba ikal maybe na mal simple oy kasi maybe that time wag mo maluguk pa gimuro na sa kung may gimuro na lang ano hindi ka luwas salmal o hindi ka obviously gidel white tail building and so on. Kada maral mo belum mong to legal rules and regulation na dili ka protect ra adin yaw innocent man dia ka dilora la adin meldi mga rules swal bigosing eng sabael ay ka lobby sige dili ka protect ra tonari dia kan ura abra tara adin sabael di nga accommodate ra development ring di se to ay nga kasi dia kan ada borse dang titri adin marapor adel mo mara sa direksyon na gid gid nga sel bol nga niya nga kada ologet tilmi kasi expedite taygal mari eda hindi ka sabela imol dilang ok el mo mre el mala
Klabasay, weak, sel maaboy. Because nga yawan technical. The differences are obvious marar. Yar other nga siya, other real measure mengiri o kla other but makli. Other dream mongin. Misal mari other but makli selon tin mara building son. Sel gotol ko mararing ito ko speaker. Public service. Batial TMC because it trigger ulit kung mga nga madu urtial urior no sabi detail sigang yakum daswa akil titi abrainer kaw maradal dim laklo ng lilada Allen Marbo for the last hour question na nga kaya kung dasweng question other urior tial government tergi marabo mo rurtergi Idiak awasi tiya makit. Hindi nga luod was every 4 years kada o sigara mo. Ulong ulit was said mo ako to step higher than what we in today. Not for critical more anybody. Olgo mga mangil. Ngaral government order ako to bisri. Government other order. Ulung mo mangit ng government other order government other order mar other rogul nga sel order los pering. Siya government tipo. Ang government masyo, ang sisyo government. Sisyo. Ang government niya mo ng siyora ra. Siya government pumnara tiamnara other gider fundamental. Hindi siya mokti kan ngimgi dalo tuting. Yabo to mesa otamela udra bal dakkel laurele la igal lurio ra government igal keldel branch ng alsen hindi rule may la aktir ng mes ng anyak may 100 na real municipal ordinance ma 326 el ula ko state including igal 8 el basic responsibility ng constitution ay ang alel administration law out kadung merak may regula ma ngaral matmok ay igal disap aklar olong sira hindi ka imolaan lam katmok al muru sira nada por government ang government suwal maral mol diway overall big akmal all ngilan kasi overall big ka timnal met mo ya staff pangoy garat mo kasi makratong sukaw ko spell mo regir o ya government terkaw kamaas hindi ako review oy ang mga nyam deras lo tingin kalmas PB lo tingin mo regir ay ka nga, baby na tayo madurulit to kasi. Aling mall open na kinobor, matumol mogi din me, ano siya matakal mo rin. Ako marak mo, diya ka anil kambal di mo di take advantage sa system. Magiging ang ngilo, mes, madingin tira los peangis. Ma-obis lagi na mong laas meril giri na. Ang swadal mo rulit, tiya government tirgid, malwala adal may klorongul, meral mes, so isok mo, ako sige na kami no rigid, tiya gida ako almang lege. Ang department malun talala sa nung sugi da ka to rin mo rin. Ang sisyo government to. For the last time. Ngarian other order albang record el time. Auriu regal questionnaire makansun el bilato derkaw. Kam kan bin setil was ngaram tumo sa kiora number 4. Kasi malungil kap singil merkaw no mes setel Kaka adiak tuk mong ngangingi ngangit kandidat pong solbaro kutoy tumrak mo kaya issue blathering sa igan na mo Q&A may igan na mo igan do ring sa mara blu akma asya government makador ring sa mara lang ang progress it's not a perfect system ulung other ditmul dingin put maklaw yun kaya sel machikwan ding di solbaro kut problem hindi nga ka mal na banggedra katira tamil me o banggedra speaker umrap mo ay gagil frustration lupa kaldal mga ay nga frustration na gida mo makasig na dongul mo address ay gagil issue maksamariar umrak mo mama bomo marang ay nuk mo mama mala mo makolar ay gimiral hindi mo makoy Bamo marak mar miral adra blu nga dinera betigar ndira blu wai nga betigar ng kora blu
Pumumarak mo kamamal miral an tial bilu kamamal ngas kamamal yu kamamal miral an adile kasi kamamal ngu tial batong e momot mo krabilu lu tuy kamiul mo krola aku merak mo ngutui da galu le da tial lolbir orior ma speaker tial coronel dengan speaker aku merak mo mla otik mo sabe el dang ok اللون تاكلو اللون يعني كي del mitigate o sigira ate al mo ngoswira stamara stala semeriar ci si abadinge del ngar odor alibu akpelo merang lepo ay nuk mo solution na kana dong ulit akmenek mo abol ngosong sa doswe kana kana akpelo ka ngani ang solution based experience ka may gildu ka ang aning sabi kal mura kuntal lupot masong sarang akpong ngoswin makasabi kal lorengs sabi kal rong siya ang idil adel metmur obi sa akpong siya malas melalong siya rin masig ngala sektor tal government temleng lang akmura government nga game na tayo ba kasi nga raw doswe mga ka mal mga ergida tungubet sa megirela at mo candidate number 4 is the right man for the job. Daktu nga ka I'm better than anyone. Hindi ako marak mo sil dungo ko masil ya tibilaw to swedel o tira makrola na adra buluk mo kira sabeden motmage so bakla bulwan. Aktiri kan malo ngitir kami makrola yumda. Maiksi, umarium de. Oy. Mula ka simbal mo kamamame soy sebel dagi mo ngay gid gabi am no true el malas mo gut maklablu mel ang agi sa marial me ol taw do swam marang mam e amo taklis labad nga mal gid labadu ay gay ablo ol nga labad de la ngut silbo sis bakto mo dim nakal mering ra me delegate nga kar orior delegate yowet to review dim nakal mering ra me ka benor late chen sigi bonds dimnakal Piotra dimnakal Piotra former governor Avachi dimnakal Piotra governor Gibbons dimnakal Piotra at toy di doral mol kasi ko di mol mutial lulugo e mul ko likal nga sitwa kaya gida igel barraw del ngara nguduk malbong it's a big shoes to fill mangara alugat makling umanak mo kadamla oti daral belu sebeden matmage ngutial obisirgi ngutial dongul musim nga dalang aktilaat mamuka bakakray gel albangalera asyablu oriot dabul ol politik sa selbemile de oral mga du anak mo pamal dingo su mal di mo tribal sul algora mo ngila rolel egi meran mo ka blumam mal mo makita mo din ito ko. Yung nakatara mal so al subdi de rogul ka asyablu orior. Ul makadumbarak mo aruba ka malyuk sa rokoy. Ay kan blood root trigidra aklo root ra national. Di kay imol bilur belal boring mo ito. Oy, makadumbarak mo segi de nga aloy ta asyablu. Umarak metel tinga ad orior gidro gul ngatel na motmak metel orior oroy sarat. Kaul metel kak nam sisi ilbulu. Jadi mo sa bek album mo loral mo ngel memo yang bay gila ng bay bay gila ng bay mak el unified the address issue gid yang ako umrak mo nga ngel candidate telo mara set ko mo tra letter all being maniyak may gal recent ko ra issue mama at all being am otik mo speaker ade kadin el bagrokol di nga sakto ko di bagrokol morngil ebol dangal dablo lelak lagi om tira martokol kakaraw sa issue gid maliwek om lo swa de lorengs makura mo mga tilmalot tra nga ke Mukaubo. ora ido undi kadol ngita ti al telmel September 28 o si bedel kukora ketrura primary taya first primary election double orion. Exactly. That's history. Lagat makli. Lagis makli. First primary election. Kada di kan malong talbek ako siya po to senkyon mo part to tell history.
first primary. Okay. Opong, pamlat ka number 4. O Shell, Alan T. Marvo. Niya mo candidate talakaw. Mo kut maklital governmental, mo social governmental talakaw. Governmental nga, governmental gidil bekta adros pero. Kamal Masaulen, candidate number 4. Aigel, umbral wasing malamaselar mula speaker for the last hour. Ikatiridengas. Mabalkilar mula mo osangel, matalitili la undeswil kiri la kabal Il amde akaw. Matingala si Gomnaro nga sa tritigal temel candidate. TLM mo mga tmok ra government tergid mo ngil government. Iral ko bisingya ko sa number 4, hindi ko nombre kal mo adul ko. That opportunity adi mede ra imo mi. Isil go to clone nga ra ala. Tiar rogir. Bek la other order mo la imo ri. Kung ban musulang siya ko. Mli program ra nga ka ba. Ngal candidate el mo masadra klungyolel mabdiswela government order. Nga other seal mo ra program ringil niya milingat mo ringi magilo mo lumitial. Mo silulo mo ngel yak mo uman masumber. Ma'am Sulang. And I'm supporting him in any way I can. Please go out and vote in the primary and remember Alan Marvo as governor. Masulang. Singing jangan albui game dul belang mes telura dia kapal kora selame malak kadim tegal wasing mule alan ngariam le present sini. Logero mentira bet pengira at yagarin mar maklola mal magingit bisebal no karsel gingal engmu lagi dogol edol mi akale laklu
Alan Marwa Mimukal Avalon Almabung Las Godi Mutini Kaya kampin na Alan Loran mo Mulukoni Almung mo sila Yan din Mabular mo sa mo Mutra Youth Conspect nila Acceleration Almaltot Hindi lang ko siya Nilagan po na turuan May ako sangit Mula katrapo Hindi dapat suwa ka po Nito na si Alan Tungod mo Ini ang wakot maklip na ikot maklapin wa Aman sulang For my Uncle Alan because he is the best. He is the best. Ngangat-ngat no mesra chunil suaka share mil irel adro gul no mes tek mo hope asa kagir ki papa yak marang yas musi maka mal subdia former governor Alachi former speaker tim current governor honorable Franco Gibbons mo mel amal niya mo dingi hindi nga kaya ang game dilmil kalilak lugo. Nakangget tanel seta matatakalog yun. Ngakamlistat tolyo relwetet yan government dilmila community service. Yak masado ngun nga aset yan lang. Emol mo intern. Em sa potensyal sa mga service yan lang usap ang youth program book tergibel mo mga lawat rangal kasi sa set time adra bli oro mo ngere tira self ak na imori adra ka el mol morior makni assistant emlo chibra yud taramal probably Dualdo Bangela ni director nga kanung Scotiano yuk no tarata makno adra umlal kobi magsuka rebek adra mo mek mo set tunnel tirga nga dilmi selwan tunnel ngul mi diklirik kanya tunnel kita malal madalom kanya tunnel ngul mo mal karung ngul dol mi mga sangi ombral mari ani ke tunnel ngul mi dikli di mo pa do reng mabla kareng tingilo sila di elasils tingilo sila ngul pa sa lela ako yas mo yas ngai jet tunnel yo lokom dim na kan mokol seg and yak speaker la ta yo umrak mo re re la ta ka ta awin yo umrak mo kitya dol mo lo bakit ta re ko to appreciate tiger tel oriola ngi da late speaker ngatyang mudulong ay kalgi manila ida di management issue maditor office ay gem lemri mondam na mo re tirgagi di amra basin mo do re asu nakabuknat nga tekpong at maningigay ya ula ba igay di sila nakaya mulal mga kaltimila ka mo din yung akpong yung muya mo kaltimil mga candidate number 4 Alan T. Marbo na ulit tayong
oli tasik to mi perla odadak esa akla belwas na arwela ima wakatius o mansuna